Ngā mō ngā hararei kura e huri haere ana a te pauwhiera I ngā kura o Tāmaki Makaurau ki te whakaatu I tā rātou whakaari a te mahi arahi. He whakaari e kōrero ana mo te oroko hanga mai o te tākaro ki o rahi. I wai Maria a te karere te tiro wawe ki te whakaari ki te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Neke atu koutou wigomā, kua tae mai te whare tapere o te pou kia whakarehia I ngā tamariki. Mā te ngā hau ngā tamariki e ako ai e ngā kōrero tuku iho. Kei pō he koutou e hohā te aku hitori, kaore anō kia tūtaki te rōpū nei. Whakatūtorenga e ngā kamohio ki te kēmu ki o rahi. Aha, ka pai. Wā ko tēnei whakaari, he whakaari e pāna ki te timatanga o tērā kēmu. He wai mare mo ngā whānau o Tāmaki e whakaari ana te rōpū nei ngā rā hararei. Kia ora tamariki! Rahi, ke te aha koe, Rahi? Ke te moi? Ke te whakatau nā te wera. Nā, hea ngā whakaaro o ngā karekata me ngā taiohi o te kura. Ka huro, ka kata, ka haka o nō rātou hei tuku mihi ki te pou. He kōrero whakapāha tēnei, ki hai a te karere I whakakoia, mena ka mahi ngā kaiwhakaari I ngā Pātira hararei. Bronson Pettit te karere.